Hagajing laka UEFA Champion League hapreng ka RB Salzburg Persia ka Atletico Madrid. Aba Phai syang ne kicing laka ka Atletico Madrid kala khor ganam job hadin bagalala ban pelim suk ya ka RB Salzburg da saw laka way. Bar haga ne kicing laka Griezmann le ban tap argol naga banta ka Atletico Madrid. Bar leng baga ne kicing job ka Atletico Madrid kala yo ban rung syakara 16. Hagajing laka hapreng ka Aston Villa Persia ka Celtic. Haga ne kicing laka ka Ken Huni laka Martinez kala khor ganam job hadin bagalala ban pelim suk ya ka Celtic da saw. Badhaga nang kicing lekai urang lekai jong ka Aston Villa Rogers uliyo ban tap Hattrick. Badleng baga nang kicing job ka Aston Villa kala kiu sya ka kerdan ka bapra naga kerdan ka khandai badi orung sya ka raw 16. Bad gaderu ka kunhun ka balai na England badi orung lupa sya ka raw of 16 jong kicing lekai Champion League menta ka Samoy. Haga jing lekai hapreng ka Leverkusen Persia ka Sparta Praha haga nang kicing lekai ka Leverkusen kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim ka Sparta Praha da Arlanot badia kini ki argol kala yo ban tap ha ka minit ka balai pheu ar bar ha ka minit ka ban riu pheu sau baleng bagar ka ching job kali Leverkusen ka breka kenhun badai coach Xabi Alonso kala yo ban rung syakara of 16 bar gaderu ka kenhun banengkong na Germany bani rung lupa syakara of 16 ha ka jing lekai Champion League menta ka Samoy. Haga jing lekai hapreng ka Inter Milan Persia ka Monaco aba Phai syang ne kicing lekai ka Inter Milan kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim ka Monaco da Lailanot bad haga ne kicing lekai urang lekai bakan sai jong ka Inter Milan Lautaro Martinez uliyo ban tap Hattrick kata uliyo ban tap ya ka gol ka banengkong haga minit ka basau ya ka gol ka baar haga minit ka bakhan riu bad ya ka gol ka balai uliyo ban tap haga minit ka ban riu pheu hinyo baleng baga ne kicing job ka Inter Milan kala yo ban rung syakara of 16 Bargadero ka kenhun banengkong na Italy bani orong lupa syakara of 16 jong ka jinglekai Champion League menta ka Samoy. Haga jinglekai hapreng ka Girona Persia ka Arsenal haga ne jinglekai ka Arsenal kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Girona da Arla ka way. Badleng baga ne jing job ka Arsenal kadang ne ka kerdan ka balai haga mi ya khen poin bar kala yo ban rong syakara of 16. Haga jing lekai hapreng ka Barcelona Persia ka Atalanta haba Phai syang ne jing lekai baro artli ki kenhun ki khai damar argol baleng baga ne jing ya khai ka Atalanta kala haban hiar sya ka kerdan ka khandai na ka kerdan ka banyau badu rung lupa syakara of 16 kadba ka Barcelona kadang ne ka kerdan ka baar badi rung lupa syakara of 16. Haga jing lekai hapreng ka PSV Persia ka Liverpool haga ne jing lekai ka Liverpool kala mar ka nam rem banengkong haga jing lekai Champion League menta ka Samoy hadin bagala syap penlim hakmat ka PSV da Laila R baleng baga ne jing job ka PSV kala kiu sya ka kerdan ka bakhat sau naga kerdan ka bakhat khandai bad kadang yo olat bani kri rung syakara of 16 kad baga Liverpool kadang bad ya ka kerdan ka banengkong hagami ya khen poin bad kala yo ban rung lupa syakara of 16. Hagawe par ka chingla kai Champion League hapreng ka Manchester City Persia ka Club Brugge aba Phai syakara ka chingla kai ka Manchester City kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Club Brugge da Laila ka way baleng baga ne jing job ka Manchester City kala kiu sya ka kerdan ka ba ar pheu ar na ka kerdan ka ba ar pheu san bari orong sya ka chingla kai playoff bargum juru ka Club Brugge kadang yo salit ban rong sya ka playoff haga baga don haga kerdan ka ba ar pheu sau aga mi ya khen poin kine gidi ki pratli ki ken hun ki baliyo ban rung lupa sya ka raw of 16 kata ka Arsenal Aston Villa Atletico Madrid Barcelona Inter Milan Leverkusen Liverpool bad kalile.